Hindi magkalaman eh. Hindi natin yung ina, rawakan nila Anisha ngam tip sa tuno magkakagay pipide kapiw kabaay video yung iki-youtuber Pide number one kakintay ba pian kasi Amdong manod kumapibang kreng kuspi Kinday manghibap ite livestream jong pi Wala dapi kreng kuspi Bangki YouTuber kasi kiyo video ling baga jingle live jong pi Hoyd nga ro uwe hibang a shit bake te pi Na dumincho ha duminta ba pidale live ning kong ye tinat palati pi ko te Bangalore no pinwan o siya na mega layang ang lakokin duwi yapi Manga po na text te pi hinre kim to reply Lada na comment hu pim reply hinre ya kitu kiba comments nu yapi kikloy ban reply Ang nagadoba pi kwa famous sa Instagram pi sa bien ya kikasi hato pi yonong ayu hi pi kren bien yang iyala jong ruka juhi Hoy nas ngutin at pot ya pi hinre Ang nagadoba pi bien ya kikasi la jong rupi dang day kasi matik ba shisien kas ni pim sa snow to hi Stop ka krem bien kasi ngam tu playa ka personal life jong pi